he bangla hi kumsa ka zakwa som pali a Reverend R.A. Lorraine sakha ania serkor khuwa ani lakher pioneer mission din tu le missionary masaber Reverend R.A. Lorraine chuan anapui Mount Louis Ulander ne marami puite zinga rongbol turin kumsa ka zakwa pasari khan British chu asanin Mizoram anan luta saiku serkor tia shiat boka hian omhun khuarin anom hlenta ani Pulorena le athate hian serkora hian omhun an khuar ne chunzoma atunu Reverend Violet Louise and Lauren Fox all chuan Mara theologian Reverend L Mark chu pasala nein fa pali anneya Reverend Violet Louise hi kumsani somni pathum khan borelin tuna hian apasal le atule fa te chu he huna hian an cheng chunzom ani hei hi Reverend R.A. Lorraine study room le library ania he room hi Bible mara tonga ale lin na le mara dictionary abuat sai na hun kha ania Bible ale din lai hian ramhuai nasatakin abei thina ni anti